Syukur nakaslam jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba kejela ubak senyabah langdhar, berdaipet jakatanat penroisor, hanya kesengi ulah penpa baka sorkar kala syem kilat kilenti, ban pentelino kamatan hamaulai. Ubak dhar ulah penpau yakani kesengi bu mau nongrem ya sekretariat berthamai mau diang-diang, hak ba ulah yathu berminta ke sorkar kala sedang banti biang yakinyut, kibala berat nakani kejakat henyut. Syushu ulah yathu baka sorkar ling baki kor jong kani kejuk berminta, kila pun kelas bo yakanyut, bat udan kejingkermen bahapo kini kishisnem arsnem, kanyut barok na marten anak ban penkhoj. Ula ben rap ru da kabaong baka sorkar ka syem ya shibun kilat kilenti ban kentiyo ki pat ba bagi khun samla ling ba ki program bapher la ka de ki nong rap ka kam ya lekai ka kam jungok kai perthei bat ki we Kastin kaya hakol resi kan no one of the state in the whole country. Kena kaya ni junga ngam wa Islam hanya yang berpau di semua di Suria pada produksi kamar ini kan sampai berkilau bagi pun kesokan kami nak penuhi gedung ikam banyak anu sekali orang kau kena tu yang mede orang film pemorten teh hakini Desember ada masih tak betul ada pun juga new beri lembaga base legacy on kembali perusahaan bermenta hari community yang kau sistem action kata sekarang kalian film kalian lembaga mesin ilang teknologi ban ciuman kerja ban transform segemani ini sebab ban dengkam dekawai berkorban. Mereka ban sifatkan nipet dan sekatu kali kemasapan bila perintah atau new policy itu dia kok new pemain ini dengan berarti. Sampai tak lagi kita suruh almost completed the first phase. Yang kedua itu suatu yang paling saya ingin buat innovation store di kuat ekonomi office zone. Phase 2 is under progress. Kemasakan kayak kita belum keberatan. Nilai akhir bahasa hukum commercial sector dan lagam, sport sector dan lagam, health sector dan lagam. But the stadium ka football stadium ka bhai kam continue giro ngam stem show minuan la hati di university pada cricket stadium nambe bangapa ila ko untuk corporate sector la kenang la in one investor in yo kam yo jam kenang sama doni malu mala la dat kan new city include knowledge city more or less whether directly or indirectly isamna video kam unduna ka apa sanai projang agri area joni kata dia tung tung sorkar ini nisung tu nimla kamai nimla ke kumbakwa yes but at least we are trying our best ucim ni sarapatri sistem dekat kabre balik joni ni bonse people kam tam tourism sector mensuam so agak kapra tourism department ada apa department berita hanya yang sorong begitu for the last 6-7 years mentara one of the most important department in the state of Meghalaya. Next up the sport department mensuam juga itu minor department hanya yang reduce tentang Nielsen kat kumurong tentang sorong begitu ini hapok kat kumalisnan Meghalaya di kedai state kebabunuk artisan toh paling dari state berhitam. The laying stone for the new schedule on these momentous occasions of Meghalaya Day. And also we are not just building a new buildings, and also we are building and laying the groundwork for the future of our state of Meghalaya. Yes, there is no doubt. We are dreaming big, always under the Chief Minister visions of 2032, and we are building the future that empower the next generations. And also, I would like to thank all the cabinet colleagues. For the last 6 years, we always keep dreaming, talking about this new secretary, and thank you so much that today is the day the dreams come true. And also, I would like to thank all the headmen, especially from this area, and all the people from this area. Without you,
this day is not possible. This day is not possible. Ngamla kan terkeledo khamtam ki romba asnong ki romba jongi ki pai ba khamtam jongen ke than. Personally kele juma ku orban minister ngapan pa ku songo keti ku dai kerpa mebi klan ngejine tenang jopi kani jimu keti tu sarkar kamla urang berkunjung ofisar juga orang pangan. Kita Kristen bakmi pasti berpenuhi ini. Beros ketungi yang kami silong kami tahu si nenu kerolong mentahkan sedang no kapan saya kumi yang berpun kesti berkawin. Mereka kami usir kami bu function kami. Kami tiba ke belum muka Israel progress. Kami ke 4-lane road opposite the new assembly composing the fully to prepare then fully to POE can you include the power the Jakarta Mul power decided that the footpaths, the plantation of trees, what we know the news city will come to buy it but we waited for the how is also kajian pepak bila khamtam hakbede ber traffic condition ko uski jogi halai kun kablat halai lam chief besar jogi busin ko pakat kuno bal iski condition halai kai bro ai islami halai ko uski jogi ila apa sadio soe bitin dan kami sini kita bangun di senai surau di mana? Kata dia kata bapak pun sokai asin doa ka dision. Kata kalau nak sino hampir nak kami mesti kenapa kedua macam ustaz lagi di kali. Nama kajian kita pun khamtam poster dan jenisat hal por jalan dari por long school berkor preschool. Kakam jalan boleh nasional sesuai pandangan budaya cipibiru. Kini dia ini berkoni. Kadai kita ni dapat tahu suami bangsa pun sorkai asli maestro berteman. Sekolah apa ambil dari mereka yang diusir penahuni. Nimbrul sekolah knowledge city penahun teh bukan. Maka hantar dikam kelaya syasar master plan Islami. Anda ada kini kawai daerah city kalau city bang yang ini berarti hari itu state jogi. Hari kawai ini suatu mereka tahu. Wali water supply scheme hari kita itu dari pikir mau dari pihak dari bukan hari Islam ada hanteha dan bukan. Kini sekarang cuma jogi bakal kubah hari sepuluh approximately. Akan melakukan aku berusia penuh jiwa ulah emang ulah Allah kuma saja sanspakmu nak berta urban development ni kuapa mungkin ni kalau sekali kuliah hapo katu alipor ikam perutnya sekma katakan ini pun gomel hapo license dan bagi news kerja dunia dan terhadap juga ini persen Bambu orang bisa negara itu berhadir di pembahasan sepak antara negara cakap bidang. Kali usaha direct unity malls, yang dipakai ini kuat makan diri akan lompat bakat. Kayak dipakai visual ada, entah sah visual. Kali foreign project apa sistem kami akan kembali. Kasih pertemuan kami tahu sebenarnya rumah teh. Plus government has sports organization pakai. Kenang bagi youth dia opportunities ikam kejam, melai ikam berat. Kung betul makin mahal sudah marga kapra organisasi NBA 1. Kung di homestay menjokot. Imat tertampuk south patli. Hanya mentang south menjadi bila pelat ada di lembaga subsidi bagi government kepada air sponsor jabatan di kunsamna jauh. Lembaga siang ini program boldly, bold
sosok kalau kampung tanah produksi doma, dipesan kam senjam premier bagi support government mempunyai sesuatu bersama. Kali ini achievement dalam perintah presentation. Tengah buku ketika pada itu kita usung untuk state sampai dalam yang kita bersoka. How nearly hak korporat dibilang kejinya. Yang usung yang bang, para berpikir di kesokan bila senang ini. Ketua kebaik itu mengenai nakjok. Nah, kita harus bersama dan strengthen yang di headland from different sector of society kumpulan semua kemai semua di sama. Kampung itu yang betul kan berharga yang berjual. Mentang sing terega hidup positif opening ya. Misal sebelum itu baru itu komuniti saja kita esok bertahan. Menurut buatnya asing kita langsung. This is our duty. It's our collective responsibility. Mentabarak komuniti langsung tu. Kesorkar kalian muta kejomi. Jadi wan juga kalian ke nak jantia. Kawai nak kalat. Niyau pada perut, niyau pada kedua, pada garu, pada kasih jantia, nabiwa, Pero kalau kawai kata masa. Hampam di opening kalau hasnum dengan awak aja. Inok susunya kau borok tak boleh kajian hukum ni. Kawai kan arti begini bagi bos gele juta dia praktis kena dia sungsit. Baru ihol jauh Islam itu lah, renovate lah ilmu. Mereka blessing. Ya set kalau nak pertemuan itu the whole 12 tahun. Pada kawai pipi tengah ilaku negara itu, mana kehendak jauh locality is their responsibility to peniba. Kami kaya yang belum ada yang menjauh berani berok menjadi berkot berpelihat kena piwa. Akan mau mencipta barang turun kena tujuh. Ada yang bertahan misal sarung. Niyo bantu mamuri ya kesekatan buat maju bila anu baru kata kumpul ke sini baru